Victoire Ingabire, mumaze gushinga ishyaka rishya rero, iryo shyaka rije rite? Murakoze kumpa ijambo kugira ngo ngeze kubateza amatwi radiyo Ijwi rya Amerika, impinduka yo mu buzima bwanjye ya politiki uko umaze kubivuga. Nari maze imyaka 13 narashinze ishyaka kandi nariyobora mfatanyije n'abandi barwanashyaka ba FDU inkingi. Maze imyaka make ndabanujije imyaka 10 ngeze mu Rwanda. Nari nazanywe no gushinga ishyaka rya FDU inkingi mu gihugu, ariko twagiye duhura n'ingorane nyinshi. Hanyuma muri izo ngorane harimo no kuba narafunzwe, ariko nafungurwa sinshobora kuba nasohoka ngo nshobore guhura n'abarwanashyaka bo hanze. N'igihe nari mfunzwe habayeho gushyiraho inzego z'ishyaka ari mu gihugu ari hanze, kandi tudashobora guhura ngo tube twaganira uburyo twateza imbere ishyaka. Hanyuma rero maze kuganira n'abarwanashyaka bo hanze ndetse n'abarwanashyaka bo mu gihugu, mfata icyemezo cyo kuva muri FDU inkingi no ku buyobozi bwaryo, twumvikana n'abashaka bo mu gihugu ko turi mu gihugu, ishyaka rirakorera mu gihugu, ibyo twakora ishyaka bijyanye mu by'ukuri n'aho ibibazo by'igihugu bigeze, kandi ishyaka rigendera ku mahame ku mategeko agenga amashyaka mu gihugu. None se ayo mahame mashya y'iryo shyaka nayahe? Amahame mashya y'iryo shyaka navuga ko mu by'ukuri ashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi. Ni ibintu twahisemo tumaze kwitegereza aho igihugu cyacu kigeze n'ibibazo bikomeye igihugu cyacu gikomeza guhura nabyo. Amahame rero ashingiye ku bintu bibiri nk'uko nari maze kubivuga. Ni iterambere kuri bose. Uyu munsi bavuga iterambere mu Rwanda, ariko ugasanga rigarukira muri Kigali no ku bantu bakeya. Icya kabiri gikomeje kuba ingume mu gihugu cyacu ni ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo byaba muri politike, mu buzima busanzwe bw'igihugu, kuko n'ubwo iryo terambere kuba gisanga rigarukira ahantu hamwe gusa ritajyana no ku bantu bose, nuko abagenerwa bikorwa ari ubatura Rwanda nta jambo bafite mu bibakorerwa. Niyo mpamvu rero twe tuvuze tuti dushyiraho ishyaka rigaragaza ibyo bibazo bikomeje kuba ingutu mu gihugu cyacu, kandi twebwe dusanga ibyo bibazo bishobora gukemuka, kuko twebwe twemera ko nta terambere rirambye ryashoboka nta demokarasi, kimwe nuko nta demokarasi ishobora kubaho nta terambere rihari. Ibyo bintu bibiri tugasanga twabyuzuzanya, ari nabyo twebwe ishyaka ryacu rishaka gushyiraho imbaraga kugira ngo rero ryashobora kubigeza ku gihugu cyacu no ku baturarwanda. Mukanya wavugaga yuko umaze imyaka 10 ugeze mu Rwanda, kandi wahageze uhagarariye ishyaka rya FDU inkingi, umaze imyaka 13 ushinze. None niba warasabye mbere yuko ishyaka ryawe rikorera mu Rwanda ntubihabwe, ni iki kikubwira ko noneho ubu ngubu uzemererwa gukora? Nkunze kubwira abantu no kuvuga kenshi ke urugamba rwa demokarasi ni inzira ndende, ntabwo ari ibintu uvuga uyu munsi ngo berehita biba. Ntabwo rero kuba dushinze ishyaka rimwe dufatanyije n'abanyarwanda bari mu gihugu twavuga ngo ejo baraba baryanditse, ariko ibyo ntibinatubuza gukomeza umugambi wacu wo gukomeza guharanira ku igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba igihugu kigendera ku mategeko, kigashimangira amahame ya demokarasi. Ishyaka FDU inkingi wayoboraga ryari mu mpuzamashyaka yitwa P5. Ubu rero ni ukuvuga yuko witandukanije na P5, iryo shyaka ryawe rishya ntabwo rizongera kwifatanya nabo. Nibyo nk'uko nabivuze, ishyaka dushinze hano imbere mu gihugu ni ishyaka rigiye kugendera ku mahame no ku mategeko agenga amashyaka hano mu gihugu. Amashyaka agize P5 amenshi akorera hanze ntabwo byashoboka kubahiriza amategeko agenga imitwe ya politiki hano mu Rwanda. Urumva rero ko byagora, nabyo navuga ko ari ikibazo ko wakora ishyaka ridashobora kubahiriza amategeko ari mu gihugu. Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe kuba mwampaye ijambo, ndabashimiye.